What's going on? Ding, ding. Kdo je trener znal voditi tole, ali mu je lih ratal? Lih ratal. Nekaj se mu je usral. Nekaj se je trenerju usral. Kaj pa vam, se je usral ali ste znali igrati? Oni znali, to znali. Kako? S kančkom sreče. A bomo prvaki? Ja, itak. Peti bomo. Koliko pa gre sploh ekipe naprej? Z prvi skupine 4. 5 skupin je pa prvi gre. Prvi gre, pa 10 ekip je vse. Naslednji teden, ja? Snema. Snemam skozi, sam niste vedeli. Roke dajete, ajde, stegnite si. Moja! Ajde. Čakaj. Ponovno! Ne tako močno. Kakšni frendi ste vi to? Ajde, da sliša, kje Unke reče. Kje Unke reče. Ajde.